Jinamen Danuçyana Radyoya denge gelden başkoların heja ürü çare ilone 2024 çarşemli Brükseli saat nehle Ahmet'e. Hemen uçen serisi ve peşkeş bikendemde mazat yare berapoye. Devlet Atırka'da giker herema bradoste bomba baran ker ujineke katil ker luguri çapkanen heremi şevedin arteş Atırka'da giker navçaste kane ya girede bajare sorane le herema Kurdistane bomba baran ker le encamede şivaneke ku gerien pezli zozandı çeyrandın jana hoji desta luguri agayanciye bomba baran keri zozanın sinineye uğratike ku bazen hadi çeyrandın de encame bomba baran de birindar bu halke evrakirine hoşxane hadsane ku birindar bina ve jina ve Beti Kemal Muhammeda 29 sal و گلیک پشتی گیشنا و یا جبون خوشخانه جیانا خوش دستایی هر وقت راگانو خدا انجا با بمبارباران ده گلک پرجی تلف بونه جسر ساله و جی ده ولاتین سویل لهرما کردستان ده انجا ما ایریشن دولت آترک آداگر کرده جیانا خوش دستانه و دودو جی بکرانی بیریندار بونه Duran Kalkan Gud Dokuina ve Hezaran Şervan'ın azadiye de tiliya PDK'ye. Endame komiteri ve bera PDK Duran Kalk Endame komiteri ve bera PKK Duran Kalkan Beştari televizyona medya haberi bu Berxodana Dirukiya İmralıya Rebera Poslavgir Ugud sistema tecid işkence ve kırkirne devam dike beguman edici ve ege Berxodana kemezin heye pengavameya azade ya nav neteveyi yazdı payxohiş dıçar parçayın Kurdistan'e derveyi valayet dıçaralin cihane jen cuvan geleme dost elme çalaken girseyi pektinin hevdedin şeveyin çalaken nu جی پیدا بکن هودان و تکوشین کمزن هی اولناوا 11 مهنده گیها آسته کمزن هم سیستم قرکرن تجید و işkenceali imrali teşhirkir hem jikiryaren ve hukukiyen imrali u rastiyare berapo parazame re berapo le tevaya cihane belavkirin le her kadejin cuvan karker ketkar gelin bendez hemu beşin bendez jibukarı benxwaji sistema modernite kapitalist metingeriyane teve devlet rızgar biken paradigma re berapo esas kirtin bevi rengi tevgera demokrasi u azadiye gav sistema modernite kapitalist ödetir li serbenge alternatifa ve peştik eve evji geleke giringe hatta femkirin kure berapo yekare kese ku çareseriya demokratik bekbine kalkanda zanı kuju bu azadiya fizikari berapo da sanav neteveyi de pengaveke çalakyan heye ledinavin da ve berxodane de beguman imrali heye berxodana demokrasi u azadiye ya herimezin u buvate ya diru gel imraliye re berapo ve ekedimeşine 25 sal u 6 men bevi rengiye jibu vejidi ve en penga vaxwen hin behtir bi peş ve bibin u mezin bikin belav bikin u serkeftinin misoger bikin Koma profesiyem nöbet azadi devir girt nöbet azadi kuçalake heri demdireja Kurdenli Avrupa'ya sala 2012'dan ve le Fransa bacarı Strasbourg'e le qadake nezi saziyen reveberiye yekti Avrupa'ya beyin haber devam dike çalake de haftaya şesedusu haftanda bi komajı Almanya bacarı Porsheim'e devir dike le komede Nevzat Yılmaz Cafer Selçuk ve Abdullah Şırnakı cihwe girtin u goten gele kur tecid u girtin rebertiya xwe qabul nakin 4 salın ku bitu avay agay rebertiya menay girtin evzil mekemezine u berpirsiya ji sazin lekiti Avrupa heze navne teveyine Kome banklara gişti Avrupa kirku zorili teslatariyen xwebikin ku tecid alisa reberapo rabe u demillet vere berdam Kome banklı Kurdistan'ın derveye olay jikir ku bu azadiya reberapo le her qada jiyane tekoşine bikin azadiya reberapula ucalan azadiya gerek kurda Cenazeye şehit Xebatcudi u Serhaciyan radesti malbatevan hatkirin gerlayin HPG Reşit Çevik binasnav Xebatcudi u Veysel Sevinç binasnav Serhaciyan Pano değerişen büstüyeki Haziran'da şehit bubun. Cenazeyi her du gerlayin de hecdeyi tabağı eder akire bu murgana hoşkane şırnakı. Pişti testa DNA cenaze radesti malbatevan hatkirin. Cenazeye şehit Xebatcudi bu tevli buna reksina Bajeriyadan partide PP u gelek Valatiyan Lınavçı şırnakı ad ve şartın.
dibin. Cenaze gerlay HPG Serhaciyan Panoji li Agiriye hat veşartin hadraganı ku çar cenazeyên aşeyidan li Goristana bê kesan ya li navên da Şirnexê hatiye veşartin. Du cenazê jî hîna li morga nexweşxaneya Şirnexê têne girtin. Dayken gerilayan bank girin em berxwedana gerilayan silav dikin. Dayken gerilayên êja astar û HPG'yên qamiş li axivîn berxwedana wan silav kirin û vê peyamê da. Zarokê me niha li gerîlana li hêza parastina nav hêza parastina gel êja astar. Îro zarokê me nav berxwedaniyê de ne. Hemberî di dewleta şer dikin. Yani em bêjin dewleta Tirkî عثمانلی و حکومت مرکزی و قدپا لهمبری زاروکی مد سکنین شهری وادک ام ایران بان زاروکی خودک ام بیجن دربی هری گران الواخنده هلن گزوا در کوید چقا کفامتی گو ایرو ام تلویزیونات حسینین ام مدیایت حسینین بیجن یا جاستار اف چالاکی کریا یا جاستار کتی حرکت دا یا جاستار همبری هر کسی شردکیل ام بیجن یعنی القاده هری پیشی شردکی و برخدانیه دکی ام دایکی واجنانه ام دایکی گریلانه ام دایکی یا جاستارن چقا کفامتی يعني عظمتها واناكي كيجا قوة خدقهيني قوة واجنا قوة واج وانا هيزا بارستناقا في سك وحرامي خد فروشن دولتا تركي خد فروشن دولتا عراقي الهمبري زاروكي ما شردكن قالوا باكرة أردوغان وكرة باشوري كردستان دا قالوا هني تشلو درخن أو قواتي باكري أردوغان كره باشور دا و صبح خبابن جن بو طالنگ يزارو كيما ايغيريلا و بيجن ورن اردوغان ج باشور كردستان درخ ام زاروكي خو سلاف دكين ام زاروكي خو حنبيز دكين ام شعبي وما تشتكن برخدانا و بيروزيا برخدانيا غريلا لسريچيا بيروز دكم بشغريا دغرن وقت دايكا وقت شعب دولتا ترك داگر كرب بسر گریلای مدر سری جیا گرتنه حمس توب و تنگ خوی و قوت خو سلاح مزن و چا گریلا برسبکه دیوانا هروجی ام چوپینن به کشتی وانا هنه و سرکفتنی گریلا هنه و مقدای که شهیدم پشگریا وادکن و ام برخدانیا و سلاف دکن انسان کی هو بھی غداره دشمن کی غداره نه خدا ناست که نه انبیا ناست که نه اولیا ناست که نه عیسی ناست که نه موسی ناست که خوین دین و دیانت پیرتنایی ت دولت عاده حق سی برخدانی نکری ان الا جنه کرد یعنی گل کی تشکی پیروزه که جن هزا خو آوا کریه قوت خو آوا کریه حق سی برخدانی دکه خدا تعالی بواره به خدا پشتاوا به ان شاء الله ويتم سرکفتی بن رمزیه محمد گوت مقدورین هری مزینی شهر جنوزار و کنه افسر و کتبیه رجواقا دموکراتیک رمزیه محمد لسر انجام شهر ایریشن داگیر کریه کوچ پریه هندور و دروی ولید و چاره سریه پرسکریه که کوچ پریه جانی فراخوی رمزیه محمد گوت انجام شهر ده کوچ پریه هندورین و کوچ پریه دروی ولید چی دبن جبر شهر جواق و مالباز جهو بلاو دبن مقدور شهر و کوچ پریه جی هری زیده جنوزار و کن جبو چاره سریه پرسکریه که جهو دانک نینه رمزیه محمد شانکر گول هرمن داگیر کری روزانه جن و جواق راستی کریار بکران ما فانتین لعفرین باب جرابلوز ازاز و حتی اید لبگرین رسن ین هرم روزانه راستی ایری شانتین دیگرین داویجن زندانان و چارنو سوان ندیاره گلک جوان جی دینه کشتن ریارزگاریا جوان ایریشین فاشیزان یکیتیاجینن کوچ بره د کامپین لهرمن باکور و شاته سوریه خباتک به وی آوایی هیا او که تفکر جواکا دموکراتیک جبوک یکیتیا دنابرا گلین هرمه ده بی آواکن و ام هرمه خواه این داگر کری رزگار بکن و خباته بخورتی دمشینه برخودان امین شهر شهر آل مجلس در روزا 13 د دومه امین شهر شهر کو هفجنو دو کورینوی د 14 هزاران 2018 د پرسوس آرهای جیلا پاریس
Van û xizmên parlamenter AKP'ye bere İbrahim Halil ve hatimun qetilkirin û kurekê wê jî girtî çalakiya xwe ya navbeta adaletê ya li pêşa meclîsê dayê dest pêkirin didome. Çalakî di roja sêzdehan de didome. Dayîk Şen Yaşar tevî kurê xwe parlamenterê Dem Partiya Ferîd Şen Yaşar li pêşiya deriyê koma AKP MHP rûniştin. Dayîk Şen Yaşar got ku heta kurê wê tê berdan û berpirsiyar tên darizandin tê têkoşîna xwe bidomîne. Li dibistana havîn ya Rojava perwerdeya şanû û müzîkê ji bo zarokan tê dayîne. Bakur Rojatê Sûriyê projeya dibistana havînê ku bi pêşengtiya şanûya çiyê hatiye avakirin ciwanan di aliyê hunerê de perwerde dike. Endamê şanûya çiya Simko Cudî got ku bi vê projeyê me xwest ku di nava ciwanan de û zarokan de huner were pêşxistin. Huner nirxên hevparin û em dixwazin van nirxên hevpar xurt bikin. Simko Cudî anî ziman ku li dibistana havînî hefteyê 5 rojan perwerdeya hunerê tê dayîn. Ciwanan navbera 14 û 18 salî wê di aliyê müzik, nota, solfej, şano, dublaj, drama, deng, diyafram û amûrên müzik û şano de werin perwerdekirin. Li deriya Manşê sêje zarok 13 penaberan jiyana xwe ji destan rayedaran ragihand ku bota ku penaber tê de bûn li peravên Bulûnê Sûr Mêrê parçe bûye. Rayedaran daxuyand ku sêje zarok herîkev 13 penaber jiyana xwe ji destan e. Her wiha hat diyarkirin ku rewşa gelek penaberan ji giran e. Hat diyarkirin ku di kêştiya ku zêdeyê 6 penaber tê de bûn ji hev parçe bûye. Ji bo rizgarkirina penaberan kêştiyeke dewletê çûya alîkariyê. Tîmên mezin ên ewlehiyê û rizgarkirina şandin Bulûnê Sûr Mêrê. Ew bûye ji destpêka sala 2024 ve bûye herî trajediyê ya penaberan e. Ji meha çileyê û vir ve 25 kez dema dixwestin ji deriyaya Manşê derbasî bibin jiyana xwe ji dest dabin. Serokê Yeneke got Mesrûr Barzanî bêyî Yeneke nikare bibe rêvebir jî. Serokê Yeneke Baful Celal Talabanî di daxuyaniya xwe rojnamayê de behsa hilbijartin û pêkarina hikûmeta nû ya herêmê kir. Talabanî got ku Yeneke ji bo hilbijartinê amade ye û hizbên din jî tiştek nekariye lê Yeneke ji bo hilbijartinê hemû amadekariyên xwe temam kiriye. Baful Talabanî bersiv da PDK ya ku ragihand bû em ê dîsa Mesrûr Barzanî bikin Serokvezîr û got divê bipirsin bê ka wê çawa bibe Serokvezîr. Bêyî Yeneke Mesrûr Barzanî ne tenê nabe Serokvezîr, nikare bibe rêveberê giştî jî. Piştî sû û sê salan Swîsre balyozxaneya xwe ya li Baxdayê vedike. Balyozxaneya Swîsreya paytexta Iraq Baxdayê di sala 1991 de ji ber şereke endamê hatibû girtin. Wezareta Karên Derve ya Swîsreyê bi daxuyaneke ragihand bû ku balyozxaneya wan piştî sû û sê salan carekê li Baxdayê tê vekirin û hat gotin em dixwazin bi vê re peywendiyên xwe yên du alî xurt bikin. Her wiha diyarkirin ku armancek din ya vekirina balyozxaneyê pêşvebirina hevkariya ser ewlekarî û koçberiyê ye.